punishment. Jawapannya adalah rambut. What is impact based? Okay, business as a businesswoman ataupun as a business yang ada dekat Malaysia ni, dia mesti nak memajukan dia punya business lah. Dengan adanya impact based ni, you all tolong jawab survey ni. Nanti kita akan analyse you punya jawapan dan kita akan bantu you all dari segi you all punya kedudukan perniagaan. So bila you jawab impact based survey tu, kita akan bantu you all. Mungkin business you sekarang dah berada di posisi A, nak jadi A+, you kena subscribe a certain things. For example, ada banyak benefit yang you all akan dapat if you answer all the question through impact based survey. Analisis yang anda dapat, di mana kelemahan anda, di manakah kedudukan anda supaya anda sedar dan juga aware di manakah yang perlu diperbaiki. Dalam assessment ini yang anda nampak, Pak BIS menunjukkan kesediaan anda dalam digital marketing anda.